baboy after, you know, pila ka years. I mean, because of the pandemic. But this is one of the best, you know, Samgyupsal places here in Cebu. So, let's check out, you know, mao na ni pagkaon dire. Charcoal dia ba? So man, they're located kung saan na building. So Skyrise 4 sila sa ground floor. At bang na siya squad sa central block. So, muna sita niyo mo dire. So, muna nasa sila cheese there. Pwede niyo nga ni hummus cheese imong samgyupsal. Yummy na kaayo. Kaya pag-mixture sa iyang karne. So diba, it's 549 na lang, ha? It includes herb, samgyupsal, samgyup, wuk moksal, dipay, samgyup, yangyum, galbi, jijuk, japchae, bulgogi, spicy beef, huwag na pa yung mga crazy bulldog, tyuk-tyuk, galbi, cheese scallop, lagalbi. Mauna, must try yun, must try. Napay smoky samgyupsal ug uban pa. Mauna, atong suwayan na mga smoky. 49 lang na sila mga bagong items like smoked duck, smoked na mga galbi, LA galbi, smoked na samgyup there, smoked with chicken. Atong tilawan ang usa sa smoke nila. So ayan itong LA galbi. And also, we're gonna try out atong bulgogi. So ayan na to. And na. Kung wife, ganahan kayo siya ano yung mga nigpis, kaya marag bacon lang na samgyup. Simyong, enjoy na kayo siya. Ilang LA galbi. And this is their smoked samgyupsal. Wow. So ito na nilutuon. So yung okay now, smoke. Time ay akong tinuman ang ilang LA galbi, which is beef. Yeah, it's like popular sa LA. Dapat din mo siya i-overcook kay para humok niya mo siya. Guys, amazing kayo mong dinner.
549 ra, Romantic Baboy. Okay sa nilang selections of meat, side dishes, lingaw gud kaayo sad kay. Of course, ang experience ng Samgyupsal is when you're with friends, loved ones, lingaw gid kay na, and pwede rin mo mag-samgyup gyud balik. Check out Romantic Baboy. O ba na? Enjoy guys, and let me know kung sa inyong paboritong Samgyupsal dito sa Cebu. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching this video, and hope to see you na sa next set of videos. Bye bye bye.